Ya ratu yang betari susunan Didiang Didiang minakadi sisya palungo yang betari magerwo sampun pedak tangkis rekiring ajang palungo gedong palungo yang betari terus palungo yang betari medal kitunyan rai Cina nido nawangi tapi rencang-rencang itu aku pasami medal ini siap ya ini ratu terus palung wah ratu medal yang sampun pedak tangkel riki jadi nyangre si pemedal palung yang betari saya ratu menagih pisang ratu menawi pariwarani mulu nang paling sabani mandalo saya ratu menagih pisang yang sampun pedak tangkel digiring palung yang betari terus palangan yang betari medal iya yang kamu cari kanang berkiwi dalam ripawi dilansira dia tinggal mandalo kayu ratu genjong jaga ratu sepamedalan palungo yang betari aja ratu oh sira dia tinggal mandalo alang sekawi sesan wajib calon larang kayu ratu riwas hujan Kosrana saya ratu semabak tintit yang palung ratu yang betari ayo ini tidak iya tinggal hari pokoknya saya tiang ratu ya telang ripawi dan kira yang memang iya nuru mari tengahin sedel hati yang apa ini rarang tiang palung yang betari Riko ring setengahin setra mojo tios minakadi sangyang durgo berawi ratu ma pelemahan riki ring jagat padahal male palungo yang betari antuk ketadahan ditiang wah dian makanya ini ada tangian begitu angin ditunjaki saya dengan ratu kawin kentut polisi lapan sing ratu tidak mau iya ayo mari dia betari iya ayun memene kayu ratu napi sani mawinan kar gitu kayun palungo yang betari sepemedal kadi makin ratu Rupanya aing madan siang meme sayuati berasido landas nyai subuh ngaturin aku pulang balik ke ini tadi sampun titiang kata sisya dikiring padang kangsul sampun titiang icen tetadahan ring ajang palungo yang betari aduh nih beliwat sampun sayuati jadi sawatara subuh nang tuang minggu nyai sing adong aturan menkengkel ada bidan semayan ini ye kadang titiang sampun ngaturang tetadahan nabi malih jelemu kudang jelemu ampun tada titiang katur ring palungo yang betari
Jani ada bintik ketagih meme. Kenapa ini ke Ratu? Ada anak ini, Anak malit kentan. anak melik, anak itu jenis. Ang melik kan dan Anak malit melek kentan. Ah, Ting dija tet yang rah Ratu. tuh aliangnya meme udah kengken dia banyak. Kenapa ini ke ciri-ciri ini Bapak Agung? Hmm, Ratu, kenapa ini ke ciri-ciri ini? ciri-ciri nih. Anak melik nih kok. Oh, nama itu lihat sebang nih lihat bangnya nama. Ben kadang-kadang juga dia nak lu. Ben kadang-kadang bagus dia nak mani. Oh kentan tuh mau cirene. Mangken sadurunge titiang aturang tetadahan anak malit melik sekadia. Ojah palungo yang betari niki titiang wentan tetadahan sanem jagi bakti titiang riki reng aja palungo yang betari. Semua nyai mas. Sampun wentan tetadahan sanem niki sampun tetadahan titiang nang keratu palungo yang betari. Dilo era kayun memes adiau mangke. Tiang mana Ratu? Sadurunge titiang sekadi bawa titiange wau. Sadurunge tiang boleh anak melek niki titiang wentan tetadahan malih jiki Ratu. Katur ring ajang palungo yang Bang betari. memes jadi nafdamas. Ayah Ratu. Wah, mantap tuh kamu dia. Ah. Sini orang hujung bunyi ditiang semedon sarang sami Pangapura ditiang kirang langkung ayah-ayah ditiang Pangapura ditiang iki sandukan ditiang kewentanan riki ring pura dalam gubingan khususnya ring Banyar Gulingan Tengah Ampura niki kaping ajang ditiang lungsur Pangapura wong ini mangkin di tiang aturan sesolahan calon arang saking semeton Agung Putra Dewata kapal niko mawinan Ampura niki di tiang wentanan calon arang sampun lengkap sampun mejanten wenten watangan mata boyo jo pengeliakan niko jelek nenten sami irago ngalaran liak napi niko liak linggih aksara suci ring penewekan ken diko mawinan Ampura ping banget ditiang wong ini mungkin boyo jadi tiang kel jagi mecentok kel ngicen ngadu ke puro Ampura ping banget niki ditiang teh mawinan wong ini mungkin sane dahat suk semang yang ditiang para semeton di tiang pangsami pangten ujung-ujung liak niko sami becik sandukan sami duen yang dalam yenten wenten liak ring bari taksu ring bali nenten wenten kote mawinan di tiang wong ini mangkin boyo japurun ring linggih ido sani ngelaran aji uge Ampura sane ngelaran amati mati wong tanpa dosa niko mawinan yen menawi wenten silih sinunggil ngelaran aji ugi pengliakan amati wong-wong tanpa dosa lurus makin mecentok sampun didik anganen Putra Dewata sampun siap Ampura niki sampunan
nyakitin anak peleh-peleh tanpa dosa niko ne purunin di tiang masa niko ampura di tiang ten purun menawi semeton sane kal mecentok ingin pengiwan durus di tiang angganan putra dewata kapal siap 24 jam dari makin menawi wenten meduwe pengiwan penglihakan sane mati-mati wong dan bodoso durus mangkin dados bali jebos benyang tiga rahino dados ditiang dasaran macan gading silih sinunggil putra dewata taler kian santang ditiang sampun orangnya durus centok ini niki wenten uang mau atur ditiang meduwi nak lingsir durus inggih tiasa punika diwawu pinaka wenten purwani ngatur Sumatera sakewanten banget titiang nunas gengrena sinampura ring idodane sinareng sami nah utamane pisan mewali titiang wantah ngaturang para musuk semua ring idosanya ngwidi sane melinga-melinga hiri-kiring periangan dalam sane mau perbawa itu yang betari sane banget bakti dia pitui ring idodane krama taler jero mangku sane ngamong periangan riki punika sane banget taler suci angkian asa punika taler sane sampun presida ngarawuhan wong ini kadi mangkin taler suksemang titiang makosami wantah medaging sekadi atur titiang mederbe semeton wawu sedurung titiang nen ngelanturang ingyan atur titiang mina bidodane sampun uning ring kawentanan titiang wantah ngarengan iki paguyuban ruwe saking mawit saking kapal yang titiang wantah sampun uning dodane ada titiang wayan letter saking kekeran malih pisan titiang wayan letter saking kekeran sane mangkin kejudi raris titiang nyarengan puniki wenten wali sane memurdo nyalon arangan sampun memargi Sumatera diwawu sakewanten kerenganing taler antuk sane mewasta watang-watangan nah niki watang-watangan sane kebawa sebangke-bangkean sakewanten dagingipun ya diastanya medaging upurengo watang-watangan kadiasa puniki Sumatera nenten wenten mana titiang pajang medurin pekayunan idolane sane kemulan uning ring ini pengiwan penesti pengliakan nenten mana titiang pajang medurin pilih-pilih pajang mecentok santuk titiang wantah tambah tekelintang sakewanten yen sampun sangkaning ne sane jolot mekayun piserang mekayunin pajang ninihin wisaya mengadu kawisesan majalaran antuk pengugigan titiang puniki pati urip rahayune wantah katur ini doyang betari yen sampun malih jebos pajang mi centoken waluyane dodane pajang turun ring doyang betari yang lali ring ini kepunika kantun pekayune pajang mecentok ring sane nganganen calon arangan iki titiang amatera nenten pajang mekirik dan mekelit sakewanten yang ngeriyenan titiang dan turun jujur letter tenyak ngemaluin lekar nyukan kawisayan yang sampun keduunin iring sareng-sareng ingin punika wenten laris pengrengo sane mewasta watang-watangan mina pidodan sampun ebak anggeseliro merasa sakti merasa ririh merasa duang pemekas ring pengiwan pengugigan wenten jagi arso pajang nyentokin masalahnya uji coba dengan kemampuan titiang dan purun pajang nawengin jutet raris sira sane mekayunin
pajang nyentokan wisayo sane uning pengliakan jenis pengliakannya ane lakarangon niki nutu kang watange liak pamomokan liak kegenu liak pegeringsingan napi ugi je angin ya dian ben meli ya dian ben ngideh ya dian ben ngurup ya dian ben nyilih sakewanten yen kemulan paijan betaro ditiang nenten purun riantuk ditiang puniki katur ring itu yang betari sana melingo melingi ring dalam yen ben meli ben melajah yagi mekayunin pajang mecentok pangten rugi gumi kapal mai dong abo bangke dunas tiang pangsingin bin melipat dan niki siro menawi kayun pajang mencentokin oh niko di tiang nunas sakewandan pradene wenten sane pisereng pekayunne pajang nyentokin batas mungkin yo sakten nih sangar Pak Agung Putra Dewata apa buinane ngomongi letter tuh mungkin yo sakten nih lurus tunas dian yen pajang nyoba sakewanten pado nanggung yen tene letter pati idodane mah sanem dot nyoba mati buko kurang ampuro nah niko ne tunas dian nah mumpung weten kalah mirip liak atau teko niki ben ada suluh yen mati angken suluh mirip lak takut liak atau mai kenada ada bangke mata ini mati angsan abu pangsingena nah niko benten sakewandan sekali atur di tiang dewau boyo jo titiang nang tangin yen wantah saking pekayunan dane ya dian li ya luh liak napi yo pengiwan napi yo lurus kiring sarang-sarang dari ki titiang pajang ngeladenin sakewantan ngiring sama-sama ngambil resiko Yidang sing nganu bangke itu ane ngomong tuh letter alih Yidang sing ko didian gitu. Aliang penampi Pangtan rugi Agung Putra Dewata ngajak tukang ngomong Pangtan pojol letter bareng nyarengen puniki wali duwe driki inget Niko atur titia mana malih pisan mina pian katun kimut lia Ameriki puniki ngundang lia ane dadi bojong sing manunangan kentandan dadi apojo yen subuh penguge kan jadi mekayunan yang kaloen puniki watange termasuk puniki sane wenten di ruang lingkup niki termasuk Progino ledang Pulian lampu nih yang sing ada nyoba nih merasa yang sing ada kena nyoba ini yang disampun iko ampuro banget suksema titiang ring itu dane sinaran sami ini pekayunane sampun sangkaneng suci nirmalo sarang nyutini kan wali druwe ini gumanti presido mau margi antar turmaning rahayu dumadak okasan napi ugi wenten onen sekadi puniki iring punika saling wantu saling sarengin punika diunas tiang dua nenten wenten liak sane purun mecelapatan mangkin tiang jadi masuk saro saking tiang menerbe sebeton sapa sira aja patutnya mirip munyin tiang pundul ke ngundang liak ngundang desti ngundang napi kita nyak besu sira pacang ke ngundang iki durus unang Aing ratu idedani keraman titiang dikiring tengah gulingan tapi nake penjungsung sesuunan titiang iki ring dalem Merajapati titiang ngaring manggala riki wantah ngaturan sesolahan sani merupa penyalonarangan
Aring penyalonan rangan iki wenang kedagingan sane watangan mata. Iya nih dedane sampun uning ring pepajahan sane mewasta pengliakan. Ane NSD neluh anaranjana pangten nirdon ini dedane melajahan anggo Vicky yang ring putra Dewata matang ide dani sane mewasta watangan mata iring biar siang mangkin ampunan kimut meriki liak kelas kuda je oh meriki sarangan meriki panten nyenak kue matur yang tok niki sampun ungi asa solahan yagi lanturin di tiang suk semut